clear tu le ngai tla tu te chi bai le vekule tun tuma chuan All India Weather Summary and Forecast Bulletin IMD in anti chua hi kan clear ho lenga anti chua hun hi July ni som thum pakhat sang ni som ni pali zan dariat ani Notice India hi kan clear lenga Notice India chuan voin atanga ninga chungin mun tam taka ruwa pa ngai deuh takin sur tura rin ani a tin khopuiri le trek te po thok thei tura rin ani August ni khata hian Assam Meghalaya le Manipur le Mizoram ate chuan mun then khata ruwa tam tak sur le tura rin ani tin August ni khat le ni hnia hian Assam Meghalaya Nagaland Manipur Mizoram le Tripura ate chuan ruwa pangai taka sur tura rin ani bokani a table hi kan en lenga palina hian Nagaland Manipur Mizoram le Tripura ate chuan August ni khat le ni hnia hian widespread an ronda mun tam taka rampum da pin sur turarin ani tin Assam le Meghalaya chuan fairly widespread ronda in mun tam taka rampum da si lovin sur turarin ani bok ani weather map kan en lenga nikhat August kan enang nikhat August a hian apol tak ronda in Nagaland Manipur Mizoram le Tripura ate chuan mun sang rampum da pin sur turarin ani subdivision wise weather warning a hian nikhat August atan serthlum rong han ronda a ruwa tam tham tak sur tura rin ani wangin lo in rin lok deuh tur ti in aronda le ani ni August kan en ve lenga ni August sang ni som ni palia po hian apol tak ronda in widespread mun tam taka rampum da pin sur turarin alani bok ani weather warning a hian a eng an ronda thunga hei hi chu update mu mal tak alom thei ri lova ngai chan mek ani ti in an ronda ani August ni thum kan en ve lenga August ni thum a hi chuan a pol dal an ronda ta a hei hi fairly widespread ni in mun tam taka rampum dap si lovin ruwa sur turarin ani ta ani warning a po hian a eng ronda in update mu mal tak alom thei ri lo ani ole clear tu te khati chin khani le phot se update danglam deuh hlek hom chuan kan ron tar lang le don nia